buat atmane sane mangkin malih kuningayang didiang kadiraso buat kawentenan bok sawateking barawatmune yen wis lengkah punika yen kenjek cara lumut sane ngebek kiri kering jalane tur maning beli pisanan bengolan ane amun semalih buat kawin dengan selantang pemargi kempih jet bone pengu tur maning jet anik pisana boyong bangke duaning kadisa punika buat kawetenane jet sampun pasti keurikalaning punika kecingat antuk ide sang Prabu Pik boyong bangke jet pesliwal wah seliwal ngerapot bangkean napi malih kralis buyung bangke punika jet kadi rasa saling ngereputin ngereput bangke ini punika tenang seulah daler punika sane ngreput punika bangke sane wenten irika jet peklinyuk wenten ulat irika menakan jawadah kade sapunika kemanten ngantos semut yen mau kudang-kudang semut jet medahan pesang punika semut mereka
jik sekadi rasa sekatah gumadak gumitip wenten tara lelintah jek peklinyuk iriko ngaput bangkenipun niatmu. Yes, pokalang jika dirasa ngantos siris-siris punika jedot pesan kena hipune pamantuman ngerayang minekadi atmanipun Sang Maraguatmu. kuah lan temoyo jek sing jetnya kalah dok yen kadirasa jek sing tuno nyak mantuman nanti kewah-wah kadirasa temuyukan jek ngekejang punika ngerayangin ngerebut pangken Sang Maraguatmu. rasa kayun Dharma putra Mawastu kira respik te oratu jak rasos pisang jejak pikayunan ide Sang Prabu margi jantan runtuh sang lintang napi kemawinan kadi sapunika pih duaning kejingak margi ini cek pelik kadi rasa jek kewah pesan rikat kalau kayun di doning lintang margi punika jebos ida marayan tuaning kadi sapunika raris rikalining punika jek masanakan angan itu nirika rengasang suatu naduaning kadi sapunika rikalaning ide Sang Prabu masanakan wetu pikayun ide pacan ngerentekang bawas mantuk ring Sang Dewa Sududawa. Dewa sang swadut nan tuduh dewa Sang Sududa kanane dewa ya napi wawi dangan
deone tatas nih bro. Apa keadaan tomos denena termasuk widangan apa gitu nih bro. Sane lintang dewa ane sana patut ketatasan tuh kayak pinake syarat ane lintangin liwating di dewa denenan dewa napi ane mapu kaya kumantingin di tiang sida tatas hidup pinunas tiang marep rekening dewa sang sudut nyen ane nguasayang apa ane ngelingin tongos tenenan menawi dewa ning nang tatasan marep rekening tiang